dakle, izložba i naravno samom Ivanu na njegovim radovima. Sad bih zamolio gospođu Jelenu Nikolić da otvori izložbu. Dobroveče, ja bih ukratko rekla o radovima, komentarisala ove radove. Znači, radi se o seriji radova koji su nazvani propulzija tela, a koji u stvari predstavljaju kako radovi iz ranijih nekih faza, tako i radove koji su vezani za neke skorije, da kažem, periode, što na neki način ukazuje na neki kontinuitet koji Gračar ima u svom radu i razmišljanju i ukazuje na jednu doslednost i da kažem, vernost toj nekoj osnovnoj ideji i pre svega materijalu, što recimo na prvi pogled možemo da zapazi. Znači, radi se uglavnom o kombinaciji metala i drveta i već ova, da kažem, situacija nas dovodi nas u stvari pred to što hoću da naglasim kao neku centralnu temu ovog njegovog rada, a to je pitanje jedinstva, pitanje celine, pitanje na prvom mjestu da li je jedinstvo uopšte moguće. Rekla bih da kombinacija na nivou materijala, znači drveta i metala, koja je sama po sebi kontrastna, koja spaja topao, uglavnom tamno obojen materijal sa ovim hladnim, uglavnom poliranim metalom, postavlja pitanje, znači, da li je to jedinstvo moguće, koje se onda kroz sam tretman forme i dalje, da kažem, širi i grana. Znači, u pitanju su često, ko je pratio Gračarov rada i ovde ima takvih skulptura, često su u pitanju parovi i grupe, a kada su pojedinačne skulpture, onda su one opet na raznim postupcima, da kažem, rascepljene, podeljene, zatim kroz procese nekakvog sjedinjavanja, pripajanja. On stalno iznova otvara to pitanje jedinstva. Zato bih ja onaj tekst u katalogu koji sam pisala dopunila sad jednom paralelom sa jednom od značajnijih teorija Žorža Bataja koja se bavi pitanjem erotizma, odnosno pitanjem čežnje, i u tom smislu Bataj kaže da je svako ljudsko biće unutar sebe i u odnosu sa svetom koje ga okružuje rascepljeno, da je ono podelom na svet racionalnog i iracionalnog dovedeno u situaciju da stalno teži za onim što bi ga dopunilo, što bi ga učinilo da se osjeća celovito. I on tu večitu čežnju naziva erotizmom, raspoznaje nekakve tri, da kažem, vrste erotizma, koji je jedan erotizam srca ili ljubavi, jedan je seksualni i drugi i treći religijski. I kaže, ova čežnja nikada za života ne može biti ostvarena, ona nikada ne može, ona svoje raznorešenje pronalazi tek u smrti, a čovjek je osuđen da večito traga za tim što bi ga upotpunilo i što bi taj njegov osjećaj izdvojenosti i rascepljenosti zamenilo osjećajem, kako on kaže, kontinuitetu. Tako da se meni čini, da kad govorimo o Gračarovim radovima ukupno, to pitanje da li je to jedinstvo i ta celina moguće proizilazi upravo iz bavljanja tom čežnjom za jedinstvom ili za celinom. I rekla bih jedino još da Gračar u svom nekakvom likovnom postupku pokušava da pronađe taj trenutak balansa, taj trenutak ravnoteže i harmonije u kome se to jedinstvo i dalje čini mogućim, u kome nam ostavlja prostor za nadu da je ta ideja o celovitosti i dalje održiva. Tako da, eto, to bih ja rekla i prepustila reč Ivanu Gračaru. Bravo! Dobroveče, dragi gosti. Mislim da sam mi dopunio riječ sa Jasima. Zahvalio bi se porodici na podršci i prijateljima. I to je to. Bravo!